Rikau, wikim na wiwikani sama tiko mai na ekabi mbongi enda indai kero sabanu ni binaka toko na wiwikani nindo na mbongi binaka ni nonda vital noa wagambimbi na vera na nonda soli vera na nonda so wo ni mataka ke na weka lako dhurumitu na nonda mbula ngaune ni kua wainganga ni viva matini taki ke na sotal na vitiki so samai laure toko kina ni ibonga ndakin kita ni nonda toso kena weka todo kena rene kota mai. Ya, akalongata ni ratiko na nanda wulangi, Mr. Vilisimani Rakikau. Sa ni mbula binaka? Ni mbula binaka andau ni walesi, ni sa mbula binaka talangana leo ni wanoa. Naka. Nandau ni beisusu ke kemuni na dharubongo na leo ke kemuni na lalai. Oni wararongo tiko mai na mbio libo ni kakamburage na kabibinaka ni kwa. Na wale besar na ndingi tako mai na VTFM sa kila ni wikim ni na wiwikani mana alcohol and other drugs counselor, substance abuse advisory council mana tambadagadaga ni wuli. Wikim ni na wiwikani rabi tuko kena o Mr. Vilisimani Rakikau and singa binaka niko. Kila ni ndona ngono binaka ngo. Maletira na lubendaru ngono binaka sartalanga mendana sema tiko mai kena singa binaka niko. Sana kena imata inga wikendaru na kabi binaka niko wa matatataka. O kila ni wonga talanga singa ni todo tiko na nomni tambara ni vengaravi na nonra kila. Naka wagabina binaka na tarombimbi sambi tiko maya. Dauni vengaravi na Substance Abuse Advisory Council sengo indo na tambana ni vengaravi waga tambakin dua na kinonrangaravi tiko na walengai na wenganga ni vibaga matinitaki kina vilenga tumbu koso so tabi tiko na vi kornibule na nonda bono kala ni mai tau abuta ki tingo waga to kaitali tiko ngani drug unit under the Ministry of Education bombale andambe tiko kina me raoni bukei tiko kina na kiana itubutuba abuta ki tiko me nandona pila ka waga to kaitiko na demand reduction kina treatment talanga raundambe tiko kina na harm reduction approach ko didi waga tiko na tambada ni buli na under the Substance Abuse Advisory Council na non rasanga imera bukei na lubenda ena bi korni buli ka waga usibitala na non rasanga ime bukei na lewe ni bonua ke baka ralago durumutiko sona ndraken rakita ni mbula ena bugu ni wainganga ni bi baka mateni te karasama ibaga lenga ikina nimber ni ado sarna lenga tumbukos ka ukila ni kitu bingarabi baka tambuken do telenga kina na non ra baka lele dina ngoni ke baka salenga mimbi to biroti kona mateni baka sama meroni bi buku telenga na tambana ni mbula yango baka tikona na first line of defense roni kitu reida tiko veira na lubenda veira na ngoni buli merao ni ra tangu tu bimoikina mai na non ra iduru bal ni bebesu sena kena li bagalenga indona mbula ni sadana bakasama se ni sale imbasi kana mental illness disorder na bona bal ni vingarabi mai na ulubatu andina matata binaka na kena ya wikim ni na wiwikan ni ndo woti ko matike na mbimbi tamba na mbimbi sartalanga kila na bonga wikim ni na wenga na ngauna ndasa lako duru mati ko maletir na lubendaro en ngauna ni ko ni barata ka toga sa ni na kena mbimbi kina namdo sa sanga mena tangu tubinga mai ni berni nan dewasara na kena ndewa mbimbi me ata ko mandanga mai ngona ngo na kena mbimbi na wenganga ni biba umetini taki daru tore ni mbaletira na non daru ngoni buli non daru bonol manyobiti na kana tambana ni vingaravi gitu vingaravi tiko kina na sanga merabu kina ngone meraba karara mataki wambimbi tiko senga wala ngani lo resara tiko ko na wenganga lelebu sara sena baka to na dragse ko lo rei tali tiko nga ko sana e baka tarai tiko baka la omble tengo na bonu e tarai dake mekina na non raba nga taka na wenganga na ngone naka ngali durumai lama me raw sara me kana durumai na hard drugs marijuana se cocaine se methamphetamine se na ice ngali durumo ko ya ni sa voi kana raw tigo ni na nrakira la duruma na ngone kono bono ngan rebitiko kina me roni voluti we ira so me kako sara ngani rai bangataka ke be ira sara duruma tiko mai na sistema ya sara la duruma mai ngan rebi me robuke me raw ni rakau bo tiki tani mo na baka na nanu sena baka sama ni non rabanga ta na wenga baleta endu ti ngor na meda ni bulika
E meda saratiko ngani non rakatukatoni na non rabakasama me katoni kina na kanibuli. Bata na bono saranga ko evoluteli una wainganga ni biba matini taki. Sandina. Matata vina kana na kena rere waki toke, darunga na kena tal novi kim nina biukani ndo wadi tiko mai. Na ngauna manta ngaungo, vera na lubenda rasa wakati tiko ni ratora na ndo na kena I wili. Na ngandreba nilini bono mer na kila sena nom those states ndo to roto kana ngaungo, me adaba mai na ngauna darubi tal no kena go. Yo vina kana na wainganga ni biba matini taki kala ni ndona kisi talabe saratiko ki to reida tiko mai na ni to fika ko beauty ko bagai bola mai na runondolu tini kawalu kina runondolu rusanga buluga tolu mandanga e lo reti ko na kena tumbuda kena vanga taki mandanga ni tabako mai na tobacco company e na ni to kisi nationally lo reti ko ngoni wana undolu rusanga buluga suki tolu na undolu 500 rusanga buluga bitu sanga siru sombu mai ena engona kina engona ni babalangi lago tali tsunga ngona inhalen kona kena de rumiti kona glue sembeni sini rau duru tiko mai kilamo ko sandu na undolu panan rau tini kalima ya na treno wala nga mai na runa undolu tini kawalu kina runa undolu rusanga bulu marijuana sa di tiko mai na diwanan rau kaono other hard drugs sa duru take tiko mai sa tiko mai ngo wana tolu sanga bulu kalima na fika ko entongo kini balambale sa ngandrebi me sa bagararama take nambula boleta ya matanga si eda wana runondolu ruso bulu katolu runondolu ruso bulu kapa ke tu banjini tini takani talabe take tiko mai ne wilwili Sandina. iya tiko sona ngone sa ralai bakila na bisau boleta na buguni program eterai e tiko sona sana nimbula e tosoda ke na non rabayanga taka e na ba tau take tiko nga na tangende ni vei bagararama take tari tiko na vi kornibuli ka baga usibi na community sena e tiko rambula buli kina na nonda isoli Winaka. Ni kai toko na tikino ya na yambaki nimbula se ra kora sa toreti kongo na wainganga ni viva matini taki. Ambaki nimbula veira na ngonibuli sa tiko mena primary sa lande tali tiko ngamengo na buli toro daki na secondary na embaki nimbula ken balambale tiko mai vana embaki tini bakadala mena primary sia na upper primary sa lande tiko vana secondary ala basar tiko na fomu ono sia fomu bitu rauna matani fikango rau sa laurei tiko ni sa tumbu daki tiko mekina na iwili ngo Sandina. Iya. Matato bina ngana kena be kemni na be kanin do boti tiko mai na kan bongi ni kongo non dai wasini ngona ni biri kawa kiron do boti ko kena ke Mr. Rakikau Mr. Willismani Rakikau when alcohol and other drugs counselor substance abuse advisory council when tamba da kani ni vule na sigo bina kanin dai be kemni na be kani ni be taro erotal ngani ngi sama tiko mai en Facebook page no VTFM pita mai keno ni bota taro onange mai ngusumu ni toa ve nanda bulang indo kai na singa bina kana na kawin bogini kuwa en na voko ni taroya Mr. Rakika ondaro retetongo ni balatir na luben darungo ni buli ni boga tau botani na korni buli en be koro o babalangi se koro levo mai vera na tiko mai na taundako ni be koro lelevo i be raundo rida ni tiko sarai dake na kena wili tangende ni kena banga take na wainganga ni be boga matini take na kena banga take na wainganga ni be boga matini take sa tiko nambula ni kawa baleta ni na kisi tau ko ke tau dingo matiko sa senga wala ngani tiko na nonda koro vi koro turanga sa tiko telenga na vi koro sia na taunda ko ni koro baga babalangi kini balambale sana raungo rosavi soli tiko mai roni ni ubatu sani ko ni lebuti ko sarati ko na koro baga babalangi mai wana nondo to koro na taunda ko ni koro baga babalangi sa tiki bu metumbu da ke tali tunga mai na kana banga take na wainga ngani bipa matintaki ba o sibiti kongo na kena tari tiko mai ko na
na wainganga koe wakatarai wakalawai. Andina. Koe sa tiko kina nambula ni kawai. Sangan ribitali tiko nga meroni wakararamata kina nandambula na dauni vesusu. Menda kila tiko na kasai ado tiko. Baleta na nonda vinga rabi mai vale. Uirna ngone ratako sobo tiko mai ndo na ponu ngalala nimberni rade kornebuli. Andina sa. Mbala ron soli tiko mani wakabubuli vinakai vale. Iya. Ia na ngoni sala ron tomi kina na ngoni. Koe. Ena watu tagi tiko. Na ndo na ibasala ke tundo mbito vale. Watu tagi tiko na tangende ni wakabubuli kina nonra wakauko tagi tiko na ngone merayabu tagi vinaka mai vale. Naka. Ena wakabubuli vinaka, ena wakabubuli ndina. Kani karua ni unda tiko na bosa bimbingo. Na nonra wakan deo tagi tiko wakandondonu virna ngone na ituku ndina membaleta na wainganga ni viwa matintai. Mate wakasini tukuni tiko wakandondonu vira. Na kandina ena yado. Oir na rauni wakatobo lenga. Andina sa. Anraki ni mbula ya naso tabi. Mbambale sana sinrawa ni tuku ni sa tiko ngana lomo ni korlebu. Siang sa taun tako talenga ni koro baka babalang. Menda sana baka bakarau tau toko sarangau kenda. Menda na virimbai. Andina. Patatabi na nga kena ya bekem ni na itum-tum daw ni susu nandaw ni wararongo. Nasal ni kakamura kena VTFM darubang nele orangone ni mbolo binaka ni sema tiko may na yawan ni virkawakawa. Gano naman ni sal ni kakamura kena VTFM sa ni bareta kato ka ni kawe tiko maleta na kena matanggali ko e bagataray. Kena mbalimbali ko mbekang ko sa lebu taon do tiko. Na kena wili na kena bengataki, may kana tabako kena Koe wakatarai wakalawa koe usa ambito toka enia na matanifikai. Mai na tabako mandanga. Tobacco sina cigarette watake na suki. Raungo ni raumbiu wata sa didi watika ni na vitu na undolu wakadada. Sa wala kata tiko na walu na undolu na kisi. Koe vingo mirawa. Mai na kia na takataka ke mena runa undolu tini kawalu me adaba na runa undolu rusobulu katolu. sandi. Mambalendo na tumbu lebu sa toka. Sandi, matatandina. Ni ro songo ni wata ngaruna runa fika. Ngori. Sa wili lebu toka. Mai na kia na tarai na yangona kina yangona ni wawalangi telenga. Sa tiko telenga na kia ni wili. Ngori. Rau sa sivita tiko na ndona undolu kina runa undolu ni rau songo ni wata. Kaya malumbali may na runondolo katolo at awat ako may nangunungo, simbertal nindo na Iyo, sa tiko telenga na data, se warra ki tiko ngana mena rau na wakataun di take wakavinaka, nimberni pasiani virna leo ni bono merna raida na kasa ado tiko. Na nondo vi korni buli todo ko ibitia. kaya malumbali sana gay iba sa matagato kaya diunan robo katata, na wili ni kornibuli nondo biti. Sana via may nanguna may ato mingo, via wana sarato nga nabula. Ya bikem ni nabiyo kani nindo wati kumay kem ni ran na taro talanga mai. En na ikabimbong ni kuwa nando iwas ni ngon ni birkaw mona sema en Facebook page ni VTFM. Laban na namdo ito Mr. Ricky Kao. Wakang bimbin na tikinong man na tambatakataka ni Wuli ken na sangay. Wakalilito taki se wakang bukati saranga. Na kenong go ikor ni Wuli. Naka na itubutubu e ndabu tiko wana tambana ni wainganga ni viva kamatini tagi na tambatata ni buli. Sai kwa na kena rotubani tiko na itutu wakandau ni wakasawa se council se. Naka. Ngo mera rauninda urifu tagi miki na nangone kia wakaisara tombo na loma ni korni buli. Itiko na kena ngoni sala mera ni muri. Koe. Ia ya kia wakasala i tombo na ngone. Benaka. Kia wakai ndondono mena sule tali tungana i wasala se ngireti ko ndona lali nanda linganda nanda ni visus ke baka ko sarai da nalube muni sa wakilani ndona iboka takele kele sati ko ba sanangan ribi mo taro wa salamai wambimbiti ko ni reseva ngata ka na wainganga ko iboka tarai balata ni sonango narna mai buke na counseling session kito tiko saragana kena tambana me kito ngaraba lewati ko na counselors gaiti ko talenga na divisional counselors mera vinga rabi na division eviti Rauni vivu ke baka sona kisi mana sa baka si kisi mai na north se kisi na eastern rauni ngaraviti ko ve reso era sa lago de roma talenga na wuli baka na counseling se na nona tumbir na ngoni ka bago si be na vi korni wuli todo chiko na ngoni sala rauni ba ko timi kina na ngoni ndua korni wuli na ndo warra ka sara menda utombo na kisi sabo nga mai vale sanga ngan mai vale ka baka saba ke langani baka takele kila rifa mai se kauta saranga mai na ngone me mai ngarabi rawa ena iwaka takila kila lala igo sakunetiko nimberni alo me kaleo andina matatabi na kena ya kila ni bikim ni na waro te ko manis kabimbong ni kuwa dona ngauna binaka
Indonga na yawa na non tatu I wasa ni ngonong ni vira kawa warango da matua sartoga do sartalanga vira na councillor en non tamba daga ni vuli kamay non bulang iti ko nang bongi binangan ni komista Velesimani Raki kau sa bada na policy ndo wara taga talanga inabi korni vuli kia desar na non vanua se songa na korni vuli se atu tukani vira Meda mai ngongo. Na sana vagalawa sa andabo tiko na policy na lo mani ministry. Duru tiko mai tiko ngana drug policy. Ke na under the behavior management policy sa andabo tiko na vi kornebuli. Na kornebuli talaga sa tiko na norandu SOP, standard operation procedure. O ira mer na muria. Na muria tiko ngona vi kisindu ko era laura kina nangoni ni ravaga da dalkina. Bolete sonango nanda usoli tiko na priority ke baka salo rei wango na kisni wenganga ni viva matimtek rosarga ni tiko bir ke baka senga ni ndambe na decision na lomo ni kornibuli se na matambosi na lomo ni kornibuli merto no vitala no ke na tiko na referral nda usoli mai kornibuli soran do no merba ka to tiko mai wala ke do vi wana no mitiko bir na vi kornibuli menda usoli tiko mai wala ni referral vir na lubenda era nda ula komai nei wasala talengango sabu tale tunga weekend na linga ni vengarabi ambimbi chuko na assistant head na we kornibuli secondary kena primary koya but sona ngone ndo mbasi kama na ni tu wali bola era senga ni ko tutu mendo ni bola sa verbal tunga me na refer ya under the policy ndo no mendabo mai baga lao saranga baga binak ke baka soli mai ndo na suspension letter wana ngoni so wir ndo soli mai wir na 3 days reflective leave but under the conditions of counseling mer mai lago du rumoira na session ya mengai soli le sukorrebuli na reporting sala uduru mutena ngone ke na recommendation memoria baten se rauni na la iduru tele na ngone environment o otherwise rauni rifo ko me sando tale nona new environment soli ena baga tu tagiti ko na assessment advisory membola tu ko na nona environment ke baka sa very high risk kito na toki tagi ko na ndo tale na environment bo Matata bina na kena ya bekem nina beo kani ndo wati kumai bimbi orna nonda rui soli. Kabang bimbi na beka sala ko durumitiko ena ngaune nikwa. Ko ngona kena beka talanga sa bang dina take. Memboleta ngona wainga ni bibang matini take. Nyoko ya na ngaune ngai bang take na basu du matale lebona ka berna luvendaro boteni rando ni raida rana ngande bona kena baga top take. Daru betal no to andora tikina ni bamatata to ndono mali ni wanua mai vale ki kornibuli tumbu ni karoni tumbu nga sinibuli bada rambau tereni tagitalanga nga sinibuli na nona rawa ni identify taka na vera na lai membaleta na tikinongo io na buli vera na nga sinibuli sa vaidore chigo na CPO Corsalis na vi kornibuli child protection officer chigo talanga na AP se assistant head Erongo sarala goduru mana buli. Balate merao ni raviri rao na kawa vira na suli. Mera reida rao na kisio a kia vaka sambasi ka ni sona ngone na buni lenga tumbu kosendo mbasi ka vira. So roni vaka take lati ko ngama na vaka tavako se vanga take ni wenganga. Chiko tale ko na yabutu na wakatu saranga ni ndona lenga itiko. Sorni lenga saranga ni matabu vale. Sorni adona veitala tala mai vale. Indundi na yalo ni kaworo senan rakira lagu duru mana suli. Koli baga buna kina me banga taki na wengang. Wengang apa kain tu ngana ilengu. So na kisi kitu mengaraba ni baga torong idaba na buna banga taki kina na wengang. So birna ngondra wakila na nora kaworo. Kwidi tu na kisi sa alo rei tali tiko nga baleta na vi tala nilai daga ibalai. Kita usa rei detiko kita usa sanga tali tiko nga mena ranindo na veitala no ne sana me lorai me kakuni raula kururo ta ke nana itai me rangai vi susu tinga mo mbumbu se momo ena loma ni bubale mbretengo iba bunu tiko valeu na tiko ya bala vira na lubenda so vira ra valata tiko kina na vi susu ni velomani vi tata bata ke nana sara dalato ya sangara vangara andoni lala merlei semata kina na siamo ni loloma sonongon rasiama na siama dala Kasinibuli sar terinita ke mera raida na kango i kornibuli. Ni karua na kena muri na policy se na lau birkatori na lama ni kornibuli. Mera ni guide taki reti ko na nonrangarabi na soli. Ni kako ni sabakan tondonu sar nangwane ngo na tamadada ka ni obisa. Me mengarabi manda ba counseling. Roni soli tiko wa as an alternative for sentencing.
Me rauni soli wa indo na ngalala. Sena chance wani soli me le sutale korribuli. Ni mberni le bagador sotala na dala ni le busara. Kana buno gitu sana in walbu tanga kena tambah daga ni obisa. Patata binang na kena Mr. Rakika we bodir lolo matalanga ni rodi. Bakang bimbi ado tiko sa bimbi tiko na silini. Oir kwendaru aboy bota mai kina. Ena lolo maka bakang bimbi talanga ni nataboy kendar na terungi kina. Kendarungi matamboko tagatu. Ya bikem ni na biwakan indo wati ko mani singo bina kenindai. Kina biwakan ni Mr. Rakikao, tambadagadaga ni Buli, tambadagadaga ni Obisa, na tambadagadaga ni Mbola. Nangaw nila kudurumi kina, wa indua, na nandaru isoli-soli. Membaleta na tikinda vital no kinumbungin ko. Do tiko nangaw na ando bakatokai na case management meeting, Naka. Rando ira keda na involve wanando na case erna bagadurumi mai merelewa ni meetinga sena matambosha. Naka. Sanga ni ngarabindo ndo na ngone vikito. Ke baga to reda na sana balau ni ngandribi menatiko na tambata no visa ngandribi. Sana ngone ke baga ketu sa bakila ni satiko sana mabo ni bakasama. Naka. Sali lago duruma tiko na ngone sana level of disorder. Sala urate ko na sign. Seni baga takil kilo ko bato ko tiko na early warning sign of mental health. Kongono bono duruma kina tamadimbula. Meroni bibu ke mai ni selai na mate ni bakasama. Ni mbera ni lai was tuas Ta sona kisi ramai ngarabi sa was tuas. Kita bandi na taka. Cukup sona kisi kita usah sin rasa dengan ngai council taka nangon. Kita usah refer direct sarang St. Giles. Se vale ni ngarabi ni mate ni bakasama. Balate meroni rai buke kina nanonda isul-isul. Meroni buke ceragi. Na boleh besar ya bakim ni na biukan indo buti kumayan na kambong ni kuah nandai wasin ngau na ni biri kawa bata ki nanonda bolang iti kumayan tambah daga ni buli kangarabati ko na tamana alcohol and other drugs rakena counselor level talanga Mr. Vilisimani Rakikao Substance Abuse Advisory Council main na tambah daga ni buli na ndo mandan nanda dingo leka ni berninda nangai ndo bota taltiko kabakuri taltinga kina nanonda wasin ngau na ni biri kawa kona no muni sal ni kakambura kina VTFM na Facebook page ni VTFM and Mbongi Vinakanikoa. It's Punja's 90-year anniversary, and to celebrate, Punja's is giving away $90,000 worth of cash and prizes for the whole year. 5 winners will win $1,000 cash every month for 12 months, and 10 winners get a $250 Punja's hamper every month for 12 months. Buy $10 or more worth of Punja's products, then scan the QR code on posters, point-of-sale materials, newspapers, or online. Fill in your details with a purchase receipt, and you go into the draw. Punja's 90-year anniversary. Let the celebrations begin. Ngalu, bayo na tangani, rakabunga na kaukawi kumodakawa. Sanga ni adho biyo may nanomi lewa lele ingori, saro wada? Au lewa nga naka, au biya dakawa. Kere vivu kirawa nisipo nangauna, kemukuti iko ni kuwa, ena rauni na kota lewe na namumbula ni mataka. Kuwa ni otambo naka, se maro roya, kere vivu ke, rauni ongiri, ena Free National Domestic Violence 24-hour helpline, ena namba 25 ono saiva, se Free Child Helpline Fiji, ena 23 rua 5. Na itukutukongo, ekautani bikemuli na madani tuwa VTK na VTFM. Waka yang ataka na Venga Ravi ni Vision Fintech kan ganga. May maro taka na ikawani ang baki ni nona Venga Ravi o Vision Fintech ena nonda vanua. Go may nakatin ka via ni chune kina ikatol sa ngawalukan doa ni chulai. Waka o se vingoma na sende e waka o may siya vesay labo mo oka ena VCCV. Rounding doa no mo 75-inch Hisense TV. Se Samsung S25 se ndua veira na lewetini na yan $200 na COTS vouchers. Siko yani ve Vision Fintech se na vesitoan dingi taki ni COTS ni kuwa. Se Siko ena Vision Fintech Facebook ena kena itukutuk matata. Tiko na kalawaki. Oray vaya? Nadava! Nalorin rokan leleng kori. Goringona! Nalorin ni superstore! Nei sebu ena nonda vanua, ena bukuni kena kauyani kalaim biu ena nomu tiko na nomu voli-voli. Kede na voli ena nduanga na vanua, may nakakana, yayani vale, kena vunga tale. Siya ni ole leni palabu, leve ano sos ningun sala. Guys suminga tolunan tola na ibonta ni kena kauyani viko. Download taka na Superstore app ka voli-voli sarnikua. Superstore, the future of shopping.
Yana salnika kamburaki na Viti FM na nondaro wasaningaw na ni Verika Okawa en kabimbongi ni kuwa kero wambola taltinga ni veke mnina sa ngaisya matiko may bono tani ni mbola binaka kero wanu ni binaka tuga na veke ni go Mr. Vilsimani Rakikao Council ni Alcohol and Other Drugs Substance Abuse Advisory Council en tamadaga ni bul mbola tirna lo bendaro o ina nandaru isoso wo ni mataka o ina nandaru velu take na vinga ni mataka kina wainganga ni bibaga matini take sa wakile taltinga lau reiti ko na vikor ni wuli ka sa toso take sar taltinga ni wili ni non rabaya nga taka tiko na lo vendaru ya bekem ni na bebekan ni ndo wote tiko mai en singa binaga ni kuwa Mr. Rakikao na kenandau lau rei en na vikor ni wuli na ituwa ni nona di kevi o kotikin daru lesunga bida nanga una yana ndona korni wole kalau rei tokan nona bikini wole nangoni na kabakan din taki ni wainganga ni bibaga mati ni taki tapana nam do bagan din diketo kan baleta na tikina ya na kandoni wale sina sana ketu na ni to tambana ndina ni sa ngori sa bakatu na found in possession ya na tiko na sana na banganga ngama na tambada ni obisa naka na category and ambeki na wainganga ni bibaga matini take ni sa found in possession ko grade 1 offense en lomani koruli kono kame matata tiko grade 1 offense na ending to ko saranga velu take ni koruli balata rounding giri ta saranga ko no wisa ilu ke baka sa found in possession ke baka ra vainga taka ngana ngoni Wanga taka ngone saro ni matainga ni step ya kaya baka singa nindona evidence to prove. Sa singa nindona kani bandin so there is no case to answer. Ena watu utake ngana non rabi tala no batikir ni soli so salo retu kani sandamu na matanra sa chuku ni bandin ndina mbeka ni kana banga take na winganga. Yeso e found in possession virnanda utombo. Kongo nangan rebi saranga no bisa mendo mai reida na kisi. Ena rifailu bona tambada no bisa ko me mai reida na kisi. Tambung banda ngabi nga sinibuli kornibuli me na tarara na wainganga ni biba matinteki. Na warra kisara na tambada da no bisa me mai kauta me rauni lai vakandei taki ni sai koengo na wainganga. Scientifically proven sanga rauni ndona kisi e rongodi na buguni kisi ni kone. So na other program ngai fall in place. Mambale ni wotu asana lai soli mai ngonongo me sana lila kuduru mana counseling ya sana ngali baka tuta kin kena rongo dena kisi vale wai but vale wai talanga endondono me na sule mana alternative for counseling boleta na ngone se bulitiko Patato bina kena ya bekim ni na bebekan ndo woti mai na birkaw kawa gono no musal ni ka kambura ki na Viti FM en nambongi bina kaniko lebona beka ndo yado lebona ngona ndo kaya tu singangora non raunga so yenda singani kila ni veka itu ya do boli tikenda etiko talanga non daita vie pada bana na akena kauyani ki na non dato bonolo manyoviti na kena campaign te kena go membaleta na drug free and vi cornivoli na kaindo na programa di da ke te mo klani tumbu ndone besu susana matata tiko kena vi cornivoli baka to kai chugo na idadite se International Day Against Drugs and Illicit Trafficking. Na kena nganrevi me voluti. Sa nganrevi tiko kena na matanitu sa take ownership. Sabi na katasara na matanitu me sa daga bata keda na vei tambana. Mo na Ministry of Policing sa nganrevi saranga me daga bata keda na tambana keda ni matanitu. O pa madala takati kuna pillars. Boleta under the narcotic pillars. Dabo tiko kena na strategy. Ko nganrevi me duru kede mai kena na tambana ni vingravi ni matanitu. Sa tiko na nono tu tambana tu ngarava tambakendua na supply reduction. Ngono mono duru mai kena na force. Kena enforcement of law erto na boita erto taking the leading role chuke narcotic Ministry of Policy. Tarabo chiko mai na demand reduction. Demand reduction ko na kena baga molu mutakiti ko na kena vainga ta kena winganga through awareness program, through education, taking the leading role to na Substance Abuse Advisory Council na tampata ni buli. Sangai ko na harm reduction. Harm reduction e value takiti ko kena na tampata ni bula. Na kena sangai me va kila kataki na leoni bonua e na va na rebu ni va sina kaya na vabuna na winganga ni vipa matinita kena ndona bula.
So it's a government approach. Naka. Ida dai program na ndola vichi ko ne ka tolu singa bulu singa. Ni bulangango. Na bulu sarangango. Te mambala singa moniti na madala mai. E na launch taki tiko kina. E tikongo na vidona center. Sa tiko ko na vai do Subo City. Ko na tawodi kina. Na tawodi kina se na launch taki kina na nonda songongo. Naka. Sa tiko talengango rotona karuni central ke pakana singa ni vai do rino sori na iba do rinabo. Na lewati ko ngame commissioner central. Sanga tiko kona vai do mena Sabara me lautoka. Tiko na vai do mena north me lambasa. Naka. Sanga tiko vai do na eastern ko rauna ruangor na wasi tiko kina ke singa ni daga lebuka. Na daga mai kandabo ke paka singa rauna daga ruarua. Ia na tubu sandabo tiko go. Me na lim sambiuta tiko na matani tuni ko. National lim, one nation, one goal, illicit drug free Fiji. Asar na lim sambiuta tiko na matani tuni ko. Menda linga bata na nonda takete sarangaya. Me sando bata na matani tu, do bata na kauta mata na nonda bonua. Me roninda voluta bata, me roninda ngalala mai, se ngalala wichi. Me na winganga ni beba ka matani taki. Matata binang na kena nando bato ni pamatata katungo ri turanga ovo. Dabana na mundo rai. Mesa ndo saranga na tikini ika rabuli de kornibul ni me le tikini curriculum. Sa ndabo tiko na school activity na lama ni mada ondoa. Engan revi sara tiko nga me rauni rasa venga ravi tiko mai kena na viamba ki todo ko santo bai dori tiko mai. Iango na launch o ba madala tao tiko na kena launch ta kena singa moniti na katolu singa bulu ni singa na ndola vi tiko kena. Sana ngai vivi tiko kona mada ondoa ni programu sa rato karabo tiko na ngani buli erna lubenda ki erna gasni buli erna duru tiko kena na andu ni awareness na vi singa andua. Ena loma ni lima na singa. Kana salewati ko ni matani tutala nga kena nondo to sa duru tiko mena lotu. Mena lai tini wata kede wakandua ena kena mada ondua ni singa tambo. Mena lai dhaka na kena lotu wata taudoko. Across the nation. Me rao ninda masulaga wata kina. Ena vi mata lotu taudoko. Na lenga ni wainganga ni vipa ka matini taki na nondo pono. Naka. Matata binang na kena bekem ni na bebekani kena men bale sa tiko taudoko kena. Na nonda itabi kena nonda bito ko ni taka na tikinongo. Ena kena sangay mi voluti. Baka usibi. Bale tira na lubenda. Ya bekem ni na ando bote tiko mai ni singa binang ni kuwa. Nindaru reda na sana mai ni tumbu-tumbu. Turanga uvu ena kabimbongi ni kuwa. Tumbu-tumbu ena numundo itubu-tuba. Ndono merna wakila kata kita langa kina. Membaleta na tikinongo. Darabi tal na tonga na bidang nga una sauti. Sa bidang na miniti sauti. Jerusalem sa rumbimbi. Yo sa ngandrebi sa katiko na namuni beito ko ni na turanga na maraman daw ni Beisusu. Although buto tiko na bosa na daw ni Beisusu. Balata tiko ni sa senga ni tiko nga otapa ta kay na mero Beisusu. Naka. Sa rambay lebu tiko na Beisusu. Sa Beisusu tiko mbu. Sa nangone nabubale sa rabing karabi. Sa nangone sa karabi sa tiko ba na tambadada ni mbula raramba. Naka. Ke mambale na daw ni Beisusu kede. Sa ngandrebi tiko na namuni beito ko ni. Na lubenda. Na so ni bonua na mbulo vi maluai tiko na vingon. Sa ngandrebi na namuni beito ko ni meibal. Ena loma ni mada undungo mera buke mera bakararama ki mena loma ni bubale. Karatoko ni telenga mai mera ni raba kila kata kitiko. Na ribu ni kai kauta tiko mai na wainganga ni biba matinteki. Bata sa tao tiko ni koa na nondo tau wale ni mbula. Sa tao tiko na nondo tau wale ni bibesu. Rau ni rotono sule telenga mai na nondo tau matanifika. Na mai wale ni mbula mai St. Giles. Sa le dobo sara tiko na ngone lai mbakitini ka tolu. Koe dhuru wale ni bibesu sa dhuru tukani na kisini koe wale ni bibesu. Sa related. Rau sa semo tukani kina na wainganga ni biba matinita ke kina mbasulao. Santi. Yana buna, sa kawai tiko na tamba daga ni buli. Ito sa kawai tiko, yana buni kena didiwa kena mada undo ni program. Naka. Na mada mingo mbrata me tarai saranga kina waka tamba kindua na vei lenga tumbu koso taleso. O wauli ka tokongo na tikindua toga metangu. Naka. Singa moniti dona ulutanga na tarai tukena reduce gender-based violence. Na loma ni koribuli. Singa moniti ya. Densar. Na sangai me baka malu mutaki na be baka ndui taki na ken ramali ona ngone. Karua na Singatu City ni mate ni singa ni bolo chulai stop sexual harassment. Tana kisingo era tala betale tiko ngamai.
na levu ni nonra wakatarai tiko na ngone tangane ngone lewa saka yado tiko na nondo kornebuli na kisi ni vei tono kena vei tarai sa yado tiko na nondo vei kornebuli na kisi ngo kena bambale asa wakarai taka tiko mo ina society ndambula kina kena singabuki lulu sa tarai tiko kina na social media safety singabuki lulu kena bambale morredo tiko kina na isema taudoko sema tiko kina na nonra lenga na ngone Kemambale talabe da ketali tunga mene kisi ni social media. Bullying on site sa yado tiko. Sota mai na loma ni online, merengali sota na offline na loma ni kornebuli. So nangon rasota taon. Online mai ralai offline. Ngona kasa yado tiko ni koha. Itu me dingo mo tiko na kisia. Sangan rebitala nga mendu na singa me bakana numiki na biru na isulsol. Sanga tiko na singa lo tule bu tareki na mental wellness. Na mbimbi ni wakasama. Nrangara una bakabinaka nimbasika mai nambula ni lama wadoda stress mera kilati ko nangone mera bakabuli how to cope whether they have healthy coping mechanisms or unhealthy mera kalasara ndu induir but mera ni ra tauturi bakabinaka tiko ena we normal life stress era lago durum dola mbimbi era lago durum mera kilati ko mera bukai rabala kena siwarambu kana gali bakada baratu kan na drugs and HIV, na connection between the two. Ko sa talabe sa tunga mani ko sa duru tali tunga mani mo TB. Nonto toki si sa talabe talame ngoi balimbula. Mambala me va en rachikenda to do ko kirna ngoni buli. Mera awe me va ramata ki na non roba kasama. Mera va rote ki na rangi laba me tugo bir. Batana kisi sa do ko buli sa senga wala ngani ra laibidu la ngoni. Sor ni dulu mbutako. Au baka sama taka tiko ndo mana kisi wa raido tiko na madao sawati sali sanga mendangango membiu na idula wananda mendambe nengas nibuli esa rikisi mbimbi biau ni raido na tukutuka ya o merongoda o sanga mo analyze taka lesu na kornebuli da ba la komekin esa musi tiko biau na kasayado keni malambal eso sa tobiro tiko mbeka na mate esa sa tobiro tiko na kango sanga merowa seta le vireso Menta sabi bagan rati. Mada undo na mada mingo ngandri menta bito kontak. Menta voluta na vaka ni mbuto saba to kechingo it's evil. Evil among us. Na ivalu ni mbuto ngo sini valu rarao. Sangandri menta na linga bata menta vaka bata tiko kenda. Na boleh besar mata tu benangan kena bekem ni na bekan indo boleh tiko mai na nonda viri kawa o boni nui ni mata tu benaka. Na tikina era mai ba madala tu ken nonda bulangi tu kai na boni ko Mr. Rakikau ka sandundono mendana tibaka da taka kanda tosoyani ena bulani tombale la kongo bole tira na nonda risol do talmanda nonda dengu leka ni berne ngai tomani tal tigani na nonda iwasani ngau ni viri kawa na dabo tiko na walu na kaloko na bongi kuwa sabo to weekend tini ka walu na miniti me walu ena nomuni salnika kamburaki na VT FM. Life is fun with Twisties. $1, $5, $1. Sentenida mo podi wili tikugos. Oi, dona 90 cents tungori. Shot tingo. Me sentenida. Me voli kina na Twisties. Ndorendo a. Pava. E rauni buli e runa pakete Twisties run rauli masabula karamu ena $1 vio sabulu na sende. Waktangu ena kina matakali na banda utani taka. Mena chicken flavor, extra cheese, sour cream and chives, set cheese. Rauni reda sarayani ena besto andingi taki ka vole ka veiko. Tolo ni waka idaba dabanga. Umbau kilali ni kena viwasi taki na idula endua na vuna levu endeo kina na matongo na HIV iyo. HIV e matendina karere baki. Kabunga nambula esa maipa yeli kina. Tumbo totolo na iwili ni kisi ni matengo. Kabunga bihira na lubenta kasona ngase take e tobira e na buku ni kena viwasi taki na idula esa vaka yang taki otitumai. HIV e rawani o taroba. Munduka na viwasi taki ni idula esa vaka yang taki otimai. Tango makiko, tango makana numu vei mataka. Ena kena itugu matata siko.health.gov.fj/HIV/AIDS. Na itugu e kau tani bekemuli na madani tu VT K na VT FM. Sabuki dhambi akana motaka andreba taka tingori vinakata mendo na kabo bread bank soliti kana kalons tumbu mai na 1.5% rara na somilesu senga tal na wawa bakambalabu ni totoro na nomungarabi kabakandonui ena vida ngana yawa warata kana vika mbaletiko kasiko ya nive bread bank vola kaveiko nikua sengiri ena ndua tolu ruan dua saiva ena kena itukutuku matata tiko na kaila vaki.
rongo lebu. Asa ngan rep seranga mindona nuku kapo. Uai, melai boli mai bei. Baka takatukan ni gori. Meli boli mbeka na makete, se meli boli tali may bive. We comfort home. Ole be comfort home. Mani aya bakali baliba. Ya ni lomani bale indapon tabo kini intambe tambe. Kiongan repa na yaya anda kopa binaka. Siko be comfort home. Nama kena Fiji Showcase 2025. Siko and a comfort home Facebook page and kena tuku matata. Sistoy suba. Nandi kelo toka. Comfort home. More than just beds. VTFM na mbongi vina keninda ina nondaru iwasininga una nibiri kawa veke mnina wewe kanendo woti na kabi mbongi niko kila ni bonga veke muni tingoma tiko sono tuku ngorongoro sartiko na veka metalo dagitiko en kabi mbongi niko mulatiranga na nondaru I soli en singa vina keninda so no kotikendaru le solanga le stali korribuli tiko ngasinibuli tiko talanga irna nangasi ni kornibuli erna prefects meka dabana numundo tuwa ngombaleta na tikinongo rambau wabuli di talitonga baleta ndari dera to batakina tadin na bingaun se dabana numundo tuwa na tikina baleta na ndari to na kinam bimbi ni nomuni talauza kama kinaka ndo dingoma tiko sa ndondonu na geplalaya sa ndondonu me na tawani me na arawani na tangabit kedekina na lengalib sa ko tutumina wengangan biba matinta kimbeletir na lubenta io bina vale bo ndoni wale sina kornibuli na kitondo di bakatigo na prefects o leadership training naka na be division taudo ko e chikonga ko special request ngama na kornibuli naka endua na ulutanga mbimbi kitondo tarati ko na leadership with a good character ulutanga ke tonto tarasara be rangone buli merangai swarara mata ke telanga ngoni buli on the social issues, the current social issues ko sayado tiko na be korni buli todo ko sangarabu ke telanga na korni buli we empower them roba ko kotaki the skills on how to solve problem na wali ni lenga na be korni buli rabu buli di telanga na prefecture yang leaders ngo on how to refer case sena nonra suli na kisi ve ir na ve lutaki me rauni ra access and service available for them so senga wala ngani terinta ke ir na school leaders terinta ke talanga na CPO and the APs ve ir na AP and assistant head teachers senga me ki mami daga wat me botani ki na dalango ir sabe buku sarti ko vale bona video na kisi ki to reida Rabibu sarvale na students leaders. Right. Na nonra identify takamoira irna ngone with a negative behavior that they are crying for help. Na bosa ke ndo banga takavale ubi, right? Every negative behavior, there is always a story behind it. Kangor babuli dikina ngone mera wili karao. For them to be able to read the signs. Dona lenga itu ngone ngo. So instead of condemning the child, say non rasanga merasa mbita kana ngone. Error ni tukona ngame ndoni baba njona ngone ngo ko kerevi bukichiko. Indirectly. Sa nangaila ko mena sebo smerao ni buke kina ngone. Me merongo di nona itala nona ngone. Ko baga buno tiko kina na negative behavior. Sa ni bala nimbula pe dalati. Kombasi ko kina lo men korbul. So ya tingo na dagabat. Sa ngai bu tiko ngango kona gap. From school to home. Beta na buno ya ado kina na neto limitation vengarabi. Kaya da sarga mata. Kaya tarongi ranga sibuli ya do mata. Na kai bounte kirna lamani koribuli ya do mata. Membora tarangon. Mai na mata me adi vale. Din resentara mga tino inform ni buli. Kono buno sangan rebe na tumbu ndau ni besus. Community. Meroni na vengarabi ke. Lawana namni baga sala ver na tumbu. Elevo sonanga una era tkunyanyo dorobo wengo o ngonele wengo andorita na ndirere kwengo ya dona giape ko ni barita katiwa sa ndo kayo tumtubusenga na lubingo sini o yo sini balatana kaya senga ni identify takara mena numundo yasan yo ana pikito na sinro ni kitundu mai reda wale nangone sa rifo menangone na sarkilati ko rangasi buli ana kadibi na tumbu meru salabata menangone me ngarabi na counseling office na bono ya kito nga me reida kito na dava na bono talanga ana vingarabi mai vale ki na lama ni korrebul me kito saraba
Se bukei talanga kina nei tumutumu me vagararamataki. Lebu sar nei tumutumu ro mai bukei sar. Naka. Mera vagararamataki mata sonangon rai da tunga mai na yalo ngani ngwana na lamani bubal. Era sini kinda mo irin ndono viso ni tobo sama sigi korbuli. Una ramai vagararamataki kina mera dingoma. Mera talanga ni ra ndona bosa kitundu bangata na take ownership. Be responsible ira na non rangarabe ni sulsuli. So rando mai tangi turna weni matandra. Dunrisa na ngone ngo kwaisenga ni lutu tale mai ndoro bono. Loma saranga ni bubale sangan ribike na nomon rubi toko ni tata batagi nana sena linga kau ni ve susu mai bale se vinga rabi ti bumbu ver na ngone ra susungi se momo se odi vinga rabi na loma ni bubale sangan ribi sarana nomon ni toko. Matata binang kena bekem ni na bekan ni ndo bote tikumay na kabimbong ni kuha sombo sando na kamo sa boto ko weekend tini kan 2 miniti meno ida botal ni wasin ngono go kila ni bonga bekem ni talita ka bogo libsar tiko na beka nda betal no to ko kena na kabimbong ni kuha ya ni number to ni na mai daba ke ndan bogo lusiles talmanda be Mr. Kikau meno bogo matata ta bogo todo ko ni saruim bimbi kona program morto waro takatingo me ndana kila na bono da bone rauni ndana ngolen kina saumi se boy duru se sengai mate saru imbimbi boy be kendana rani tiko todo kina se ode sureti kina ode ndon mitiko kina Mr. Rakikau Yo bina kana vike muni na leo ni bono ni warongo tiko na launch ya na kana tawodi tiko na singango na le singa moni tine ka tolu singa buli singa ndola viraramba tiko vike ndana leo ni bono ke Kamba ngone, lau robo ngone lewa na itumutumbu, dauni ve susu, enda sure ti raramba tu mendana ngole mai. Ngan rebi nga me kune na nomuni ve toko. Tau ni usaba madala tagatigo dia, isuba, ena ngarabi tiko na machi, ena ndona machi na didi mana flea market me ado sara civic center. Songo ni keda na leiwa do civic center isuba. Na usori se na abora tono kai baka tonde tagatigo mai na singa ni mataka vidanga na singor tono ke ban dei takatiko mai se bena bono roto na karabakina na program go lotoka ena ngarabikina na western lambasa na north lebuka se kanda rongo ke senga rono bai do ruru sa ndola bilar sa suru tira rambati kuna leni bono menda bitoko ena kena taumbaletaki se ngandrebi mevoluti na wenga ngani be baka maternitaki ka kituna ngarabati na kena baliudi na matani tu toto na vitamban na doile tiko erna sureti tiko na ministers me rauni randolaba tale nga e sona na bonu na tabodi tiko kina na program ngo na loma ni mada ko tomai weekend to na leni bono ni sa sureti tiko na boleh besar Mr. Kikau en ikabimbong ni kuha wekem ni na bewekan ni ndo bote tiko mai kila ni matata binaka vida walanga na tikina amatanga o ronda to kona lebu ni taro sabo ro ta to ngo visa o sabo ngo isa se ndaru ye tungo ya to mo nambong lebu ni ko na no e o manda bota ke o seng ni mamau ya bogam bimbi bikim nando bota ti mai ni se lebu na kau se betaronga ya bikim ni nando bota mai kene balambale se ke bogam ni binak tagi bogam lebu na num ni ngauna ne na ndotal na ngauna ni na bongan rebetal ngame na mai wakuri na beka nda vital no kina nambong ni ko maletir na lubendaro na nonda so wo na vingo na vinaka ni mataka sa tuna boga nui ni na rauni ni na ngole tale mai me na mai wakuri tala ka sa rongo vinaka dina na vital no nambong ni ko e na vere kawa na boleh sar Mr. Kikau na nom ni ngau na vinaka e na bong ni ko ka babin vinaka tagi boga lebo nom ni sele na nom ni ngau na ni mai nanda bulangi ka mai tiko sar talanga e na vuku ni ve sureti malo mo ya to tiga na salika kamburaki na FM membaleta na vika e ato boli tikenda levo era rongoda e wi mbeka levo era rongoda nga rakuramboi ka ngalunga ya na kasa ya ato baleter na lubendaro ena ngaona ni ko na total na tikina sa ni beba matataka ni berndaro na wa mo de berndaro ni warro ke tiko sono loma taro nambani televo ni usana mbita to ngayani naka loma taro na vali bola tolu dio va ndua baba naka se tolu dio va ndua walu saiva naka counseling unit ke vena kata mo be taro ke ndona counselor vitu vandua walundua kena vitu vandua waluro kulani sama tata
Na boleh besar ni wadeng binaka se bina boleh besar talanga bekem ni nanda ni warong sama tikumai naik kami mbongi binaka ni ko nanda biri kawa kawa